Podrškom mladim autorima u stvaranju prvih stihova i promocijom mladosti kroz književnost nastavlja se čuvati uspomena na lik i djelo prerano preminule banovićke pjesnikinje Lejle Avdić. U njenu čast i 12 godina poslije održavaju se međunarodni književni susreti, a završnica ovogodišnjih, 8. po redu, ozvaničena je ceremonijom dodjeli nagrada za najuspješnije radove na literarnom konkursu. Ovu pesmu inspirisala me moja soba, zato što je mnogo maštovita i ima puno stvari šarenih u njoj i moja bibliotekarka mi je pomogla. Inspiracija nije bilo neke naročite inspiracije, uglavnom neka mašta, to je bila i tema, drveće, djeca, neke životinje i sve to izašlo ovako u neku lijepu pjesmicu. U mojoj pjesmi se radi o Lejli i o Lejlinoj mašti koja je mene inspirisala da ja napišem o njoj jednu lijepu pjesmicu koja će u drugim ljudima isto probuditi neku njihovu maštu. U okviru ovogodišnje završne ceremonije promovisana je i zbirka poezije i proze Put u moj svijet 11 banovićkih autora, a priliku da objave svoja djela u zbirci koja će ostati trajno zapisana, svi oni izuzetno cijene. Da li je to što nisam bio toliko zainteresovan ili nije se ukazala prilika, ali eto i ovo mi je na neki način presrećan sam da je i sada ovih 17 pjesama mojih uletilo u ovu zbirku. Izuzetno sam zahvalna na ovakvim prilikama što se mladima i starijim generacijama pruža šansa da pokažu nešto što možda ranije nisu mogli. Zahvalna sam što ovaj projekat imamo u Banovićima gdje se mogu poznati nova lica, gdje se mogu pronaći novi ljudi koji znaju pisati, mnogo novih stvari koje možemo napisati. Stvarno sam zahvalan općini na ovom. Ovo je izuzetna prilika da se predstave neki novi pisci, neki novi umjetnici koji su zapravo veoma talentovani. Jedna odlična prilika gdje se mladim ljudima, a i onima koji su već kasnije počeli da pišu, da se njihova djela ugledaju svjetlo dana, da ne ostanu samo u latici. Međunarodni književni susreti Lejla Avdić ustanovljeni su godinu dana nakon što nas je napustila. Ustanovila ih je 2014. godine banovićka nevladina organizacija Moja generacija u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu i informisanje Banovići. Ovogodišnji organizatori susreta su javna ustanova Javna biblioteka Banovići sa prijateljima. Zaista smo ostvarili jedan dobar odnos sa svim školama sa ovih područja i također sa njihovim ministarstvima i na neki način imamo utisak da smo stekli jedno prijateljstvo veliko i svake godine dobijamo sve veći broj radova i prijava na ovaj literarni konkurs. 8. međunarodni susreti održani su uz podršku i općine Banovići. Evo, kažem, drago mi je da smo ponovo uspjeli, bez obzira na određene poteškoće i okolnosti u kojima se nalazimo, da smo ponovo uspjeli da nastavimo tradiciju organizacije međunarodnih književnih susreta Lejla Avdić, književna riječ nešto što spaja. Lejla Avdić je imala samo 14 godina kada je preminula od raka. Napisala je 2 knjige poezije, Imam san i Kao san. Novac od prodaje prve knjige koristila je za svoje liječenje, a prihod prikupljen od prodaje druge zbirke pjesama doniran je udruženju Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Lejla Avdić nosilac je najvećeg općinskog priznanja, povelja općine Banovići koja je uručena posthumno.